اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ballighul wasilah ya Rabbi khussahu bil fadilah. Pertama sholawat dek Kanjeng Nabi Muhammad. Allah saya mulai pertama sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Bila orang as-sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah
as-solawat dek ka orang se as-solawat paling sakoni 10. Se nomor 2 orang se as-solawat ke kanjing Nabi Muhammad oleh doana kanjing Nabi. Orang se asalam ke kanjing Nabi Muhammad oleh doana kanjing Nabi. Karena kanjing Nabi aja wa alaikassalam muka Allah abri kadamayan dak kabutna. Saya rasa terro itu akibat kanjing Nabi palebur maca solawat karena cinta, karena epakon. Senomor 3 orang se maca solawat itu aki malaikat atu aki malaikat adu aki. Selama orang kenika pakun lebur maca solawat, malaikat tak bekal ambu atu aki orang kenika. Bendeki depak kabarza sampai ke akhirat, iereng didampingi ben malaikat-malaikat. Kenika orang se mau solawat, orang se mau solawat lebur mau solawat karena ngistuaki perpakona Allah, karena cinta abekna. Orang se maca solawat kenika deki tidak dapat ke akhirat umurah, tak epang kempang kenika etampani pesera bekal etampani ben kanjing Nabi Muhammad. Pasti paju dak ke Allah tidak etampani kanjing Nabi Muhammad. Pasti paratu dak ke Allah mun tidak etampani kanjing Nabi Muhammad. Pasti paratu mun tidak tonton kanjing Nabi Muhammad. Pasti paratu mun tidak berada di belakangnya kanjing Nabi Muhammad. Nika salawat, Panika wasilah ya Rabbi ballighul wasilah. Allah sepertama akabai wasilah kanjing Nabi patati wasilah ben Allah Al-Quran untuk kaula tantretan palebat kanjing Nabi Muhammad. Jalan ke pengiran, jalan ke Allah, karena Allah si akai pelantara kanjing Nabi Muhammad si kesokani ben si pele tibi ben Allah, poci tibi ben Allah nang dalam Al-Quran. Maka kaulah tantretan kanjing, maka kaulah tantretan cukan kanjing Nabi teti wasilana kaulah tantretan apereung ben kanjing Nabi. Budina kanjing Nabi, imam kanjing Nabi, amakmum ke kanjing Nabi dalam ngabula ngabdi dek ke Allah, nyempe dek ke Allah, menghambakan diri dek ke Allah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Peneka cek lakar kanjing Nabi parengi keistimewaan, kelebihan, keutamaan. Sehingga kekhususan ni kamun itu dak manusia satunya orang-orang jok lakar bunyak si parengaki ban Allah kanjing Nabi Muhammad nikah sallallahu alaihi wasallam. Magana orang mun salsal atena, salsal pikiranna, salsal celana odikna, salsal lakonna tidak sampung ke kanjing Nabi Muhammad tanhallu bihil uqad, pas tak salsal atena ke pangeran, pas tak buntu atena ke pangeran, pas terus ongke ben kenika iterangi dek ke Allah, dampingi benur kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi warda 'anis sahabah, ya Rabbi warda 'anis sulala. Panika
keluarga Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, penika orang sing oleh didikan langsung dari Kanjeng Nabi, oleh seterkan langsung ke Kanjeng Nabi, orang se akuru langsung ke Kanjeng Nabi, orang se nampani langsung dari Kanjeng Nabi, orang se ngolati kalaben keimanan, kalaben esto, kalaben cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Benika orang-orang selakar akorban sampai tak andi misi kecuali misi na Kanjeng Nabi, sampai tak andi cita-cita tibi kecuali cita-cita na Kanjeng Nabi, tak andi cita-cita tibi, cita-cita na tibi penika penorok cita-cita na Kanjeng Nabi, tandi misi-misi na pangikuti misi na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandi perjuangan tibi kecuali perjuangan na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benika nolongi ke perjuanganna sampai depak ke kaula tantretan perjuanganna. Lain ben orang kafir, lain orang kafir Abu Jahal nangale Kanjeng Nabi tapi tak cinta ke Kanjeng Nabi, nangale Kanjeng Nabi tapi nangale na tak kalaban keimanan, nangale ngabas Kanjeng Nabi tapi tak kalaban esto. Tapi orang sinangale Kanjeng Nabi walaupun sekalian kalaban iman, otaba kalaban cinta, otaba kalaban hormat, la yashqa ba'daha abada. Sallallahu ala Muhammad. Karena kapasukan nur nubuwana Kanjeng Nabi Muhammad, otaba kapasukan nur kehabiban Kanjeng Nabi Muhammad, otaba kapasukan nur risalana Kanjeng Nabi Muhammad, otaba kapasukan nur kawalian Kanjeng Nabi Muhammad. Sekawalian Kanjeng Nabi ampun ia tasa para wali-wali, kanabian Kanjeng Nabi ia bener ia tasa kanabian para nabi-nabi. Karasulan Kanjeng Nabi beri atas karasulan para rasul-rasul. Penika Allah milih Kanjeng Nabi Muhammad, kesokanna Allah milih Kanjeng Nabi Muhammad. Muka tetia umat si fokus kalau tantretan di hubungan itunya akhirat ban Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Rabbi wardu'ani sulalah, si asil silah ben Kanjeng Nabi, si asil silah ke atas otaba si asil silah kabebe sampai nak foto na Kanjeng Nabi Muhammad, si asil silah terus kana foto na Kanjeng Nabi Muhammad, baik silsilah kenika kalaban turunan tetesan dari Kanjeng Nabi Muhammad otaba silsilah se tetesan ngaule ilmu si asampung katetesan Kanjeng Nabi Muhammad, tetesan ilmu, tetesan nur, otaba tetesan peneka nasab si silsilah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika kita ya ceri cukan ya Rabbi warda an sahabah, ya Rabbi warda anis sulalah. Mungkin pas seneng akia kalau tantretan penikah. Penikah orang-orang saya seneng ben Allah. Karena selalu berben Kanjeng Nabi Muhammad, rapat ben Kanjeng Nabi Muhammad, atena berben Kanjeng Nabi Muhammad, makmum Kanjeng Nabi Muhammad, cita-citana Kanjeng Nabi Muhammad. Karena orang cinta, orang selebur penikah, mesti ibu ki abana ka angkui saya cintai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kanjeng Nabi senang dak ke Allah. Si abareng masih rezeki seneng dak ke Allah, ngabula seneng dak ke Allah, ngabdi seneng dak ke Allah, mesti ekili orang si apolong menika. Moga-moga kula tantretan rezeki anak iya. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina. Anja saya maksud masyaikh para guru si asampung dek kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad. Saya maksud mengi tempat paneka wardo anil masyaikh
pasenengaki ridhoi papuasaki al-masyaikh saya maksud naik anja artinya guru seasampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad nyampung guru mangkana kita nikah entar kakak emak entar kakak emak entar kakak emak akuru kakak sa keng tero nyampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad akuru kasak tero nyampung kaguruan na Kanjeng Nabi ngontak sampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad tak guru apa kita guru ka fulan kita guru ka fulan walana tero nyampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad ngontak sampung kaguruan na Kanjeng Nabi Muhammad tak guru apa tina teka pon sakte tina tekak pun kuat ngangkat gunung pak gunta guru tina tekak pun bisa ngaleni kak saketepan pada ben jin misalnya pada ben iblis plak bisa dapat ka negara saketepan bisa dapat kasah tak guru pun tak sampung Kanjeng Nabi Muhammad karena kita dapat ke akhirat terobo deneng inaungan nan nur Kanjeng Nabi Muhammad pakun karena kenika se langu bedeneng langu nikmat kuasa deki berhubungan ben penciptana kalau tantretan seteja Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Musa alaihissalam salana minta Rabbi arini anzur ilaik abtina nyu'ona Nabi Musa pernah matur ke pengiran perlihatkan ajunan ke abtina tapi ben pengiran nyampi aki tak bakal mampu tapi Allah bakal atajalli ke gunung pakon ngurati gunung abis gunung tapi tidak tajalli gunung kena bungkar Nabi Musa semaput tak mampu tapi orang selebat dari nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenika paringi kemampuan ben Allah lagi anda baraya muka beda naungan nah nur Kanjeng Nabi Muhammad bebana bendera Kanjeng Nabi Muhammad rombongan Kanjeng Nabi Muhammad itunya sampai akhirat sallallahu ala Muhammad nika penting ngai paringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkan debat agak akhirat dekian boleh Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir sallallahu ala Muhammad ya Rabbi warham nika guru si asampung Kanjeng Nabi teti akuru karena nyampung kaguruan Kanjeng Nabi Muhammad ya Rabbi warhamna jami ya Rabbi farham walidina seterusnya kababa terus warham walidina kasih sayang orang tua dua abdina karena orang nikah orang setera ke kareng tua dua nah tekak pun soki kaya di pangkat di jabatan soki tapi kebahagiaan tak sekali bagi orang setera ke kareng tuana tekak pun soki penter abi pun sekolahan kenika abi pun harta soki kaya pangkat abi yang kebahagiaan tak kepekal nemu kebahagiaan orang setera ke kareng tuana nikah karena orang tua si akan tu abe karena orang tua ni kese mandi abe ketika abe tak bisa mandi orang tua si mandi orang tua si ngilai abe nah orang tua si ngilai abe kita akemi orang tua si ngilai kita atai orang tua si ngilai napa sekalian napa dukale napa 30 kali tak temu kalian kita kotor orang tua si mandi kapi selalu kita negai peluk geluk yempen orang tua kiba kaman-kaman sayang siap orang tua mangkana pun tidak orang ini kedera ke kareng tuana tak bakal nemu kebahagiaan karena ketika benar kini ngempen kau letan tretan sayang siom pas dereka tak bakal nemu kebahagiaan mangkana jaga ate nikah setong jaga ate na cek ben seromben kareng tuana cek ben seromben si pertama jaga ate na ke para wali-walina Allah orang-orang senyampungan umat ke Kanjeng Nabi Muhammad jaga ate na dua jaga dek orang tuana karena kini kasihnya rakina fakana kaulatan tretan
kini kasih ngarabet, kini kasih akentuk terking aku letan tretan petombu ban Allah lebat orang tua kini ya Rabbi farham walidina manggana mun bada orang ni katera ka kareng tuana jaga kebaikan cakrab kaca biasa saos hormat biasa tapi jaga kebaikan cakrab apa takut tepani takut bentu ban Allah melau katampiasan bentuna cek saromben kenika jaga kuru kenika jaga senyampung aki jaga orang tua kenika sallallahu alaihi Muhammad ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi ya Rabbi warhamna jami'a kasih sayangi abdina seteja kasih sayangi abdina seteja nikah nyu'un kasih sayang Allah nyu'un rahmat Allah untuk kita saja. Makanya mun orang nikah ia cerih nikah. Jadi mun apolong ben orang cek sampai mati rona beuna. Calaka beuna, beuna koceng beuna masalah. Engkau macan cek marageun ini kamu ketemu ben orang. Tila along polong. Ya Rabbi warhamna jami'a. Jadi apolong ongguan ni kanya mana? Mun along polong ongguan. Ka pangeran nyoon bersama-sama, nyoon kagui bersama. Dengar mati ban, tidak polong bon orang tompos ban, bengka ban. Mati rona ban. Cek mana gini ka benih apolong, benih apranga. Ni kaya ceri male atena bagus setongga. Male atena kau datang tretan andi ate si bagus setongga sallallahu alaihi Muhammad jadi tidak apolong tak ada ate nikah aremia ki orang tak ada ate menghina orang tak ada ate nikah ben seromben ate nanda ke orang bagus karena atu ya Rabbi warhamna jami kasih sayangi abdina seteja rahmati abdina seteja makanya mun aja tenggu helu bila kenangan nasi bocah menikah cek ben saromben nikah jadi mun along polong mun along polong penikah tak ai dalam tak polong kenika nyamana palsu nyamana makanya kita ya ceri ya Rabbi warhamna jami'ah sallallahu alaihi Muhammad nikah boleh kelak macam nikah sedaja untuk bersama muka terima abun Allah ya Rabbi warham kulla muslim benyona rahmati setiap orang muslim kita tibi mari nikah orang muslim saya lahir itu oke kapi karena Allah saya materetan karena Allah panika saya aku berikatan saya mengikat kulatan teretan setong ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib ya Rabbi la taqta' rajana ya Rabbi ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib nyu'una sepura aki setiap orang sedik dosa mun tak minta ki sepura pas orang setusa banege tak minta ki sepora pas banyak tusana pas berat tusana ka azab setoron abe capok kia mas bila azab toron atau musibah toron saya bagus capok kia mun minta aki setusa minta ki sepora dak Allah burung azab setoronan apa sapora ben Gusti Allah mengkana orang situ satu nikah malah tak tompok tu sana kita ia ceri minta aki sepora supaya belai tak toron adab tak toron mengkana kita ia ceri minta aki orang setiap orang si andi tusa Allahumma shalli ala Muhammad dan kita wajar minta aki sepora ganggu manusia karena abak manusia juga
ya Rabbi la taqwa rojana anyo ona cek peke harapan abdina, anyo ona cek sia-siaki harapan abdina, nyo ona cek pekecewa pun apa sih harapan kami, harapan abdina saja. Ben abdina tibi nyo ona cek teti orang cek pada teti orang saya putus asa, saya terus mengharap dekat ajunan, karena orang yang mengharap dekat Allah tak bakal sia-siaki ben Allah bakal abri saya lebih bagus dari saya harap ben abekna nikah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi balligh na nazuruh. Muka doa kula tandretan iterema ben Allah, kesenengi ben Allah, pereng iterema kesenengi ben Allah subhanahu wa ta'ala. Doa kula tandretan tidak beri saya ke paparing kenikah paparing kala ben sayang beni nyulak benda orang minta beri solak ya nikah nyulaknya mana kita sekatero tidak kita nikahnya minta kita terima ben Allah kesenangi sareng Gusti Allah. Napa siti pernyonan Allah ridho, Allah suka. Makanya kita pernyonan pertama solawat penikah mare solawat terus nyampung keluarga Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, para guru, reng tua, pas bagus ate, warhamna jami'a, warham kulla muslim, waufir likulli wudhnib, la rabbi la taqta rojana, pas puru ya Rabbi ya sami tuani Rabbi balighna nazuru, abeli pole ke Kanjeng Nabi, muka rezeki ana ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa ziarah ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi balighna nazuru, ziarah karena cinta ke Kanjeng Nabi, benih karena cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi taghshana binuri, ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Inaungi bukan inaungana iliputana nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itunya akhirat. Ya Rabbi taghshana binuri, tidak menikah iliputi benur Kanjeng Nabi, pasti orang nikah dadi orang yang makrifah dak ke Allah, mesti dadi orang yang makrifah dak ke Allah. Allah menjadi segala-galana karena abe asalnya dari Allah. Badana abek jalan audit na abek kapini ka siabri kekuatan kemampuan kehidupan sing ngaratep kapini ka Allah bedeki si bisa nyampur lagi ka Allah. Bila iliputi benur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti teti orang si nyaman ke pangeran mereka. Dia sampurna agi ben Allah. Karena Kanjeng Nabi nikah gandeng ben Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi hifdhanak wa awanak, moga-moga nikah ya Rabbi hifdhanak wa awanak nyuwun supaya abek nikah selalu beda nang pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala, beda nang raksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Moga pareng agia. Ya Rabbi waskinna jinanak, ya Rabbi ajirna min azabi, ya Rabbi ya Rabbi waskinna jinanak, tempat aki abdina nang swarga ajunan. Nika tak pas langsung minta, tak pas langsung minta swarga, maca sholawat gelu atu ogi nika para sahabat Kanjeng Nabi, keluarga Kanjeng Nabi, sahabat Kanjeng Nabi, si asil sila ke Kanjeng Nabi, para guru, orang tua, pas sedejana, pas puru nyuwun ke Allah, gelek supaya iliputi benur, nyuwun pemeliharaan, ben sampai ke akhirat bedeneng swargana Allah. Nika waskinna jinana, nika ning itunya engki, ning swarga engki. Mangkana
pakon ngitunya nikah aku bagi swarga ngitunya aku bagi swarga ngitunya berema ke swarga ngitunya ajar dadi ahli swarga ning swarga tak ada ring sombong ning swarga tak ada ring tamak ring swarga tak ada ring hasud ring swarga nikah tak ada ring dengki nikah ajar dadi ahli swarga si ampun ya jeregi ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah pernyonan ya Rabbi waskinna jinanak ya Rabbi ajirna min adzab supaya abek nikah terhindar ipejawe ijaga saya tak keker akhirat tak keker ke azab akhirat tak keker ke neraka. Orang pun masuk swarga lulus ke nikah mon urusan namare kepi mun masuk neraka berarti urusanna kita mare. Makanya kanja pernyonan nikah muka terima ya Rabbi waskinna jinanak ya Rabbi ajirna min azab ya Rabbi warzuqna syahadah ya Rabbi hibna bis sa'adah ya Rabbi parengi abdina raceke syahadah nikah orang syuhud ke Allah syahadah nikah syuhud ke Allah tingkat-tingkat nikah wada syuhud nikah kasifat Allah asma Allah kasifat Allah wada syuhud nikah daka nur zat semaha tunggal selaisa kamitslihi syai'un macam syuhud orang nikah tingkat-tingkat. Nak nikah orang yang menyenangi Allah Subhanahu wa taala. Pada syahadat macam nikah syahadat nikah orang-orang yang syuhud ke Allah. Hatena syuhud ke Allah. Bisa syahadat makna syahadah lain. Ya Rabbi hitna bisa'adah anyuna liputi abdina kalaban kebahagiaan sa'adatud darain kebahagiaan itunya kebahagiaan ya akhirat kebahagiaan itunya kebahagiaan ya akhirat. Karena orang hanya habis dak orang wali nyabis dak orang soleh minta tua kenapa terus sa'adatud darain bisa oleh kebahagiaan dunia akhirat. Beda orang yang lambe penikah apa buat mata daya dia tenku letak bengal kat di seorang soleh apa orang soleh takut tak itu ki sa'adatud darain takut tak itu ki bahagia dunia akhirat karena tuan orang soleh nikah tampani kesenangi ben Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi waslih kulla muslih ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi ya Rabbi ke orang-orang si fokus tua ki orang-orang si mata tepak tua ki malah tambah tepak karena mau tepak hasillah abak miloki ya kapi umat nika milo sebunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun umat fokus mun umat mapan beda orang mapan bisa nular ka lainna orang suka mecek bisa nular ka lainna mun fokus Kanjeng Nabi norok bunga Kanjeng Nabi norok seneng ya Rabbi waslih kulla muslih ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi nikah pernyonan cukan supaya abek nikah bentengi jaga dari setetinya ke abek nah saya apa isinya ke abek bentengi waqfi nikah kafinya mana kafi nikah benteng senyokope otaba perlindungan senyokope otaba penjagaan senyokope penjagaan sekokop bodoh penjagaan kuat nganghui buse nganghui nikah tapi dile nuklir hancur lebih tapi mun cokop
mun serangan kene kisi kapal lo benteng kene, mun serangan raja para raja kia pokoknya cukup nika kafi. Makanya beda bacaan Allahul kafi, Allahul kafi, Rabbunal kafi, wa qasatnal kafi, wajadnal kafi, likuling kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, walillahil hamdu. Wadam boy bocah ya qawi ya matin ikfishar radzalimin. Sallallahu ala Muhammad. Moga manfaat. Nih kenyamanan benteng senyokope. Karya aku apa benteng si raja, senyerang hundis bilis. Wah karya aku uang waktu kan enggak? Ketimun pas wakfi nika sesuai bensek keputom. Sallallahu ala Muhammad. Ya mau si kanjing Nabi serang cukup laba-laba. Pun lah tak bisa pun. Nah, waktu beda iku kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa ya Rabbi salli ya Rabbi salli ala Muhammad Allahumma salli wa sallim. Lega pernyonan mulai dari orang-orang sindik jasa, mulai dari kanjing Nabi sampai ke bebe kareng tua sampai akhirnya pas pernyonan mukhi terima aban Allah subhanahu wa ta'ala. Allah segala-galana kalau tantretan penikah nika kanjing Nabi Muhammad sing ngajari, kanjing Nabi Muhammad si utus ben Allah, si utus adili umat sampai didikan ada pak kalau tantretan, sampai ajaran ada pak kalau tantretan. Bermaaf si tak bangga pasti bangga kanjing Nabi cak asojud ke Allah kanjing Nabi sing ngajari asojud. Kita tahu macam bismillahirrahmanirrahim kanjing Nabi sing ngajari sampai depak dok kabo sampai depak kabo. Alhamdulillah benar kita macam alhamdulillah saya sing ngajari alhamdulillah benar alhamdulillah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu ke Fatihah kanjing Nabi sing ngajari, kanjing Nabi sing madepak. Kita ngabula ngabdi dak ke Allah nyempeh kanjing Nabi tapi sing madepak. Tahu nyari ridho na Allah kanjing Nabi arya se ka ridho ibn Allah, arya se ka liburi, arya se ka cintai, arya se rekai kanjing Nabi. Palebet kanjing Nabi ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bangga dengan kanjing Nabi Muhammad nika bangga kalaban kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para aulia keruah yang kat ben Allah polana lebat kanjing Nabi Muhammad. Para wali-wali sebedeman keaman itunya nika keruah polana lebat kanjing Nabi Muhammad. Paju pas ke Allah tambah mapan hubungan dengan kanjing Nabi, tambah lebul norok kanjing Nabi, tambah nyontoh kanjing Nabi maafkan. Tahu hanya banyak, tahu 100%, 1% togel boleh berapa persen, maafkan pun norok kanjing Nabi ini kampun. Tahu sampai berapa boleh gini orang gini ke 1%, tahu 1%, 2%, 50%, 1% ngetop gini kampun luar biasa norok kanjing Nabi Muhammad. 1% ini ngetop menurut kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas togel boleh 1% mapan pun gini muka tak beke sampai nak foto golatan keretan saja. Bukan berkata para kiai, para habaib, para kiai saya hadir, berkata para santri kepi nikah, berkata hadir kepi golatan keretan nikah, berkata maulud nikah. Muka-muka golatan keretan tambah alibur kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Ini lahir kanjing Nabi Muhammad. Wasdadal kursi haibatan wa waqara. Wahtazzal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursi haibatan wa waqara talatis samawati anwar anwar anwar
wadajjatil malaikah tahlilan wa tamjidan wa istighfara subhanallah. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في التمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب دعواتي رب ارحمنا جميعا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات muka-muka napa cita-cita oleh kita saja terutama oleh pengasuh pondok pesantren muka-muka kabul sareng Allah subhanahu wa ta'ala paringana kelancaran oleh Allah paringana kesuksesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubaraka yakhruju minhul ulama Allahumma aftah ala talamidatihi futuhal arifin wa faqihhum fid din waj'alhum minal ulama'il amilin Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Amin 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 amin. الفاتحة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين.
اللهم يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر لنا والمسلمين والمسلمات أمورنا أمورهم مع الراحة لقلوبهم والأبدان والصلاة والعافية في ديننا ودينهم ودنيانا ودنياهم وكن لنا ولهم صاحبا وحافظا في جميع سفرنا وخليفة وحافظا في أهلنا والمرسلين. اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبة المسلمين والمسلمات في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا كل عسير الله سبحانه وتعالى يسير منك فإن تيسير كل عسير يسير. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adil. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.